Ne bi trebali mi pravoslavni hrišćani da mnogo gubimo vremena na razne rasprave. I vidi se danas koliko smo mi pravoslavni, kakve su nam noseće teme, oko čega se mi raspravljamo, o kakvom smo se jadu zabavili. Napustili smo borbu sa strastima, zanemarili sticanje svetih vrlina i zanemarili sopstveno spasenje, a time zanemarujemo i crkvu Božiju, u kojoj nam je Bog ostavio upravo sile blagodatne, ne da bi se raspravljali, nego da bi se spasavali. Tako da je važno da počnemo da se borimo, da se podvizavamo. To je vrlo važno da počnemo. A ne možemo početi ako se prethodno ne pokajemo. A šta znači da pokajemo? Znači da sagledamo opet uz svjetlost blagodati Božije da smo bolesni, braćo i sestre. Da smo bolesni, da smo smrtno ranjeni. Da strasti itekako ima u nama. Jer po učenju naše crkve, po učenju naših svetih otaca, prvi stepen tog duhovnog napredovanja jeste svijest o tome da si bolestan, da si obolio. I da ta bolest, ako se ne bude liječila kako treba, može da izazove i vječne, i teške, i smrtne posljedice. A crkva je tijelo Božije, u njoj živi blagodat Božja, i đavo to jako dobro zna. I nema mira zbog toga. I mi koji smo u crkvi Božoj to treba da znamo, braćo i sestre, i da vrlo oprezno opštimo se takvim svijetom. Jer on je potpuno inficiran. I ta infekcija, a koja ima i u nama i itekako ima, vrlo lako se širi upravo preko tih priloga. Dovoljno je da čujete jednu pogrešnu vijest. Danas na televiziji, iz novina da pročitate, ili da vam je neko ubaci. Nama vrlo često u manastiru dođe neko ubačen od tih podnebesnih izvještača, pa nam ubacuje neke savremene vijesti, neke novine. Vrlo često i kvazi duhovne pitanja koja se tiču crkve, pravoslavlja, to je sve fol i blef, nego ubacuje taj nemir. U njemu je sadržan taj kod, prilog koji te pokreće na neku od strasti. Da osudiš nekog vladiku, da osudiš nekog sveštenika, da osudiš neki manastir, nekog monaha, i eto, on je ubrao svoje plodove. A upravo je krenulo tako što je neko donio neku novu vijest, neku novu informaciju. Tako da je vrlo važno da znamo kako đavo, kako demon ratuje protiv nas. Znači da zapamtimo prilog kao ono sa čim demon pristupa. Tako da oci koji su bili bogonosci, duhonosci, govore duhom i govore da po ishodu duše, ako bude u njoj strasti, bilo koje od ovih strasti, da ona neće moći da se vine, neće moći da prođe te sfere podnebesje, takozvana mitarstva, mada danas se o mitarstvima ubacuju neka učenja koja nisu crkvena, pojavili su se čak i neki filmovi, pa koristim priliku da, eto, braći i sestre, da onako upozorim, jer vidim da su prošli filtere te cenzure, da kažem, crkvene, ima ih u nekim našim radnjama, u nekim pravoslavnim prodavnicima, u susret sa vječnošću. To su potpune karikiranja pravoslavnog učenja o udjelu duše poslije smrti, učenja o mitarstvima. To veze nema s učenjem crkve, to je jedna zloupotreba, jedna bljutava priča koju ne treba slušati, treba to izbacivati, micati od sebe. A oci kažu, ako bude jedna strast u duši neiscijeljena, da može da nam napravi velike probleme, vječne probleme. Jer naša vjera je vjera predanska i postoji prejemstvenost i duhovno rukovođenje. Znate, to nam je mnogo važno da nas neko duhovno rukovodi. Ako nema živih pastira, a ima i da će Bog uvijek tamo gdje bude potrebe, knjige su nam mnogo važne, braći i sestre, ali ne sve i ne da se uzimaju same, nego uvijek da se posavjetujete sa nekim šta da čitate. I ovako pozivam vas, odvajajte vrijeme za čitanje, Sveto pismo,
Ohridski prolog i djela svetih otaca. Odvojite vrijeme, to vam je vrijeme mnogo važno. Tamo ćete naći mnogo praktičnih savjeta. Pogotovo čitajte delatne oce. Ostavite se bogoslovlja, visokih tema, problema liturgije. Danas Đole ubacio to, pa se mnogi ljudi bave problemom liturgije. Ništa to, nema problema. Sa liturgijom, to možda nije ni to loše da kažem, nema nikakvih problema. Jednostavno, problem ne postoji. Liturgija rešava problem. Nemojmo sad tu da ispanemo smiješni i bezobrazni. Nema nikakvih problema sa liturgijom. Ljudi koji misle da imaju sami problem. Tu možemo biti potpuno spokojni, mirni, a da se mi bavimo deletnim životom, borbom sa strastima, sa našim strastima, a ne sa trunčicama koje braća nose u očima, a brvna koja mi nosimo da zaboravljamo, nego da se trudimo da sebe očistimo od strasti. I znate, ljudi danas su tako malo zilotski nastrojeni, neće da pročita ništa više nego Ohridski prolog i onda dođe pa nama soli pamet šta je pravoslavlje, pa imamo tako, sad imamo kako je to zove, čak Vladika Atanasije rekao, imamo sada kanonomaniju, citate iz kanona samo nam citiraju, kao sektaša što nam citiraju svetopismo. Ova glava, ovaj stih, šta kaže? Ovaj Vaseljenski sabor, taj šta kaže? Samo to. Tako da imate ljudi koji, znate, čim ustane, onda prvo vide da se neki vladika sastao sa nekim katoličkim biskupom ili sa nekim... Pa kad vidi to slučaj, vidiš, izdaje je tu, ja sam, hvala Bogu, na svom mjestu. Upravo. Tako i ovi isto. Pitanje isto vezano za, molim vas da nam kažete o zilotima. O? Zilot. To je već. Nastavak svega, mi smo zilot, znači revnitelj, oni koji revnuju za pravoslavlje, sad neko revnuje na pravi način, neko na nepravi način. A šta mu možemo? Mi ne možemo mu ništa. Ali da li postoji neki problem, ne znam da li je neko hteo to. Da li mogu da kritikuju druge kao ziloti? Kao ziloti, kako da ne, to je glavno zanimanje njihovo. Da kritikuju. Ali da revnuju ili da kritikuju? Pa da revnuju u kritici. Što se tiče raskola i toga svega, ja sam, sećam se dobro, 1999. godine govorio u Etnografskom muzeju na temu mesto žene u crkvi. I prvo pitanje postavlja mi neko isto tako sa balkona, ali sam van sebe. Ovo je strašno, vi ste feminista, vi ste ovo, vi ste novi, vi znate 2000. godine će biti da će se sve crkve ujediniti, papa će doći, novi kalendar, i to nije bio bolestan čovjek. I ja sad pokušavam da mu objasnim da pre svega takav isfrustrirani sadržaj njegove duše je nešto što svedoči o tome da u najmanju ruku ne sme biti siguran u svoj stav. I ja pokušam, on tera i dalje. I onda kaže, znamo mi čiji ste vi učenik, vi ste ekumenista, vi ste komunista. I sad ređa dalje i dalje. Sve su to tako razni epiteti. I u stvari vidiš da tu nema razgovora. Dakle, ja mislim da svi strahovi i frustracije koji su prirodni kao iskušenje, ne smemo dozvoliti da nas nadvladaju i da nas pobede, jer je to iskušenje nečastivo da se bavimo pogrešnim pitanjima. Mi imamo svoj zadatak, imamo svoje poslušanje u crkvi. Ne može, episkop je odgovoran za život jedne eparhije. On polaže računa saboru i taj sabor odlučuje. Ne može biti sudija svešteniku, verniku u njegovoj parohiji. Obrnut je red. Vernik mora da počiva na poziciji poverenja. Ako toga nema, on će samog sebe lišiti slave života i radosti života u crkvi. Hoću da kažem, često tamo gde postoji prenaglašena briga o tome, a ne intenzivan duhovni život, to se dešava.